okusomoozebwa kw'embiseemu kubaire kungi n'alanga omukyala nti nze tusobola kukoba nti nayagaana omuntu ow'ekibiina kino ng'ali kunvuma nze buli faces day ndagaine edi nvuma edi nafuya edijja ku ma TV edijja ku radio baba opposition era nze muntu gwe nsobola akoba nti abalonzi ba Jinja City bankoze kino ne kino no banange within the party n'abakozi omulimu omunene okubona nga batunafuya bwekituuka kwifa abakazi kasita twidda mu by'obukulembeze batufuula ekitagasa bakufuula omukazi ali awazza mu makulu opposition eyo bakugema bakutaa ku buli muntu ayagala gundi yatulyamu olukwe nakola bwati nakola bwati so otuuka ekiseera ng'olitambula so tibaawula obulamu buli private otuuka ekiseera ng'olitambula aye ng'obona oli kiddu nga bakwambwire yambwire wenna bakufuula ekitagasa Katonda wange oli kibona abantu abali kumpuliriza abakyala ffeena abali mu abaida mu by'obukulembeze ndikwenda obakobera wetuyiddamu kitegeeza nti tuli baseegu aye tuli bakazikazi abali awo tuyidda nga ffeena twenda okuuma ekitiibwa kyaife aye ebyobufuzi muleme kubikozesa kabiri kutunafuya kutufuula bantu batagasa because oli kwenda obiseewo ekikyo iwe gema mangi eri omukole buli kyoyenda enkola eyo weenajja mu maiso olugendo olwotola ku Museveni muli kwongera olukalubya ate nga ensonga lwaki twidda okulwanira awalala omulamwa guli mulala gwakutola ku mwami Museveni tusobole otwala tulufune change abavubuka tubone obukulembeze obuyamba abakazi babekekaini ino kyoligezaako ko mu struggle so much bakwikaika ne bakufuula ekitategeerekeka omwana awuna kuncho ye TikTok yaida kamba kobere bana muli kumpulira kyaba kutika owawiro boze eri omwidi ku TikTok ole yavaayo ayenga nziro yonka nze kuba ntambwire mu bulamu nga bananga aba opposition bawuna kuncho kukuba manje likyaba kutika buti wetunaba nga tulitambula tutyo nze tusobola kuva ku luyi lw'abantu because determined were byona biriwo I still stand nti nze nja kuba ku luyi olw'abantu but yeri abantu abatajja agumiikiriza ebyo nga bayida kujja so oliko anti basobola kikola wakigumira nga bayida kujja bakobe nti yetufaaki so ife nga opposition tulina okwekolamu omulimu ogw'amaani kuba ife tutayogera bintu bino wetwogera bintu bino twalowooza nti wetunabyogera tujja kuba babi nti oyo waaba ayogedde kino aba alidde tetujja kuyamba alituiza ku 89.5 olugendo mulukulukalubya tuli butereevu ku TikTok ya Grace Mwesigwa jayo following liking sharing ate tugoberere ona manjeri waliyo endekateke ali mu opposition yeyo nadala mu NUP omu omukyalo bandi kumwerabira bamweta Kalule nga natwale abakyala ababaka era mwali mukolanga muti mwayagaanana mwizagania mu amaani ndidukira ndiwe lwemwayambala gomasi da black olunako olidukira bulungi ino mbaye ndowooza nti wabaire wembeera eyamba ku abakazi okuba ne space yeibwe n'okuba protected nga muzaana politics w'ekikulu buti obuzibu bwembona bwe tufunye nala abakyala nti ojja wayagaana nga ebifo eby'amaani biri mu baami buti ebifo eby'amaani bwe babiri mu ngaba ababidominate nze basaada bazangire bajjabuuliriza imwe bakyala nsonga demedi bagemako ekyo kizirawo ekitegeeza walina okubaawo enkola eyongera okunyweza abakyala mu bifo eby'amaani mu bukulembeze obw'ekibiina ng'omukyala oyo asobola otolayo eroboozi lyaba ly'amaani ekitegeeza nti at least bamaking sure nga babalancing ebifo ebyo ng'omukyala asobola okuvaayo yakangula iroboozi wabaawo ekikola ki
ekikolebwa awana manjeri nsubira nti abakyala bonna bandibere basiima ku mukuzi guno wetwali ni FDC nga main